thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai du sakna sang ber kan hlan chewa pathian kai hruaina ven himna le om puina changa him le dam taka lo om thau turin du sakna kan hlan mo la cheu nimin January ni somni pakwa ni lai ni khan Aizawl le Mizoram chung district mursang sanga free movement regime FMR Central Sarkarin order ati chua du lo lan tirnan mipui an pungkhoma Aizawl po he hun hi zoro bultumin hun man ni in he huna kalkhom te chuan free movement regime FMR Central Sarkarina order ati chua du lo lan tirnan order copy an haralani he huna hian mipui thanem tak an kalkhoma party sang ai o tele zoro ai o ten thuan soi he huna thu soi tu pu Joseph lal himpuya XMLA thu soi hi apoimo hle maya thi tu le ngai thatu tena kan lo hriat vetan kan an sap chuak ani pu Joseph lal himpuya General Secretary MPCC thu soi tu ri lo soma zoro bultuma kanunau tenena kanin kalpo theina thin free movement regime ti top tu lo na le Myanmar nen kan ramliung border fencing to make du lo ulan ti na pungkhom zong te in zawa in chipai ka buk chewa TV le internet kaltlanga en tu zong te po chipai ka buk chewa zong na khaw tin u naw na le in pum khat na tha kan nei zel thinan thito pi chhuat ka ngu tin kain som ma sa ani thil thui taka soi lo wanga India independence ma chanchin toy te ka soyanga independence nuwa India sarkar thu chua toy te ka soi lenga Mizoram sarkar din no mala na te toy te ka soi lenga kan pa din ka soi don ani kan pi le pu te zalen taka khose thin op tu le ramri mu mal nei lo om chin kha first Anglo Burmese war sangka jaria somni le pali le sangka jaria somni le paru zoa in remna Treaty of Yendapu sangka jaria somni le paruka British le Burma sarkarin assign nuwa chuan ramri ti thei kan lo nei tanta a la chiang che lo ma chela hi ramri anga agreement sign na ma saberoni ome British laka zale na India na innuwa Burma tuna Myanmar kan ti chuan Burma passport rules sangka chgo somli le pariat siamin keini tlangmi indigenous le namkhat unaw ti chu passport le documents engma tel lovin ram chung kilometer somli me somni le panga bial chung a chuan zalen taka in kalpoton min phal saka chutiang pok chuan India sarkar Ministry of Home Affairs point September ni somni le paruk sangka chgo somnga khan passport rules of 1950 siamin ram chung kilometer somnga chu zalen taka in tlopo aphal ve pok ani ma se kan ngai thlang khan kumsang ni la somle pariat me ni som pakada chuan India le Myanmar chuan land border crossing in rem na sign in kilometer som paruk chung ami te chau mi som pali chung chawa in kalpo minon phal sak vele ta ti chuan kan riat thau le wena po kan pun khom chanangin nikum December ni somni le pali khan Ministry of Home Affairs Border Management Division 1 chuan free movement regime FMR ati top 2 Chief Secretary Riatirin December ni somthum sang ni le palia khan Mizoram Home Department in thuchua asiam vele ngala January thum sang ni le panga khan Champa SP chuan free movement regime ti top ani thule border pass angai to thu te baka riatin poimo te ti chokin kilometer som huam chunga mi te tan chau nisari chung chau pass siam the ani thule pass nei te chau chu ramrika na anlu chua aphal sak thu atar langa chu Mizoram sarkar po ni lo
Assam Rifles tu na hian an keng ko mek ani Mizoram lam khir ve leila kan ram hruai tu masa Mizo Union ten kumsang ka jago somli le pasari khan Central Sarkar Government of India nena memorandum an te luta kan nam din mun nam rang te le kan ram lo chin te an lo hriat tir an lo tar lang towa chutiang de bok chuan kumsang ka jago somruk le panga khan MNF ho tu te point an lo thelu to bok ani amai ro chu kumsang ni le pakhat march kha khan kan rama kan state ro rel na sang ber assembly a kanuna MNF ten sarkar lain resolution an puluta Mizoram International Border Fencing Siam Turin Central Sarkar athen ni roseti an lo pasta chu du tok mai lovin kumsang ni le pasari march som le paruwa khan border fencing hi Indo Bangladesh chok ni lovin Indo Myanmar border fencing hi Titurin Central Sarkar anor ni roseti resolution chu kanuna amakhop mai chu pas along ni veleta ani voina kan chief minister zom tak ulal du mapo hi khati lai khan ZNP party president ania kumsang dile pakhata chuan ZNP in MLA an nei lo wangin chu resolution chu pon lama assembly house pona andu lo thu na satakin an tlang a puyani kumsang ile pasaria chuan ama ngei po kan chief minister zom tak nilai meki MLA ania house chunga po adu lo thu na satakin an tlang a puya kumsang azari som kole pani kalkata Fort William British sarkarin Chinlusai conference ako thu te soi langin he resolution manghian kan nampui kan khoi mek ani ti ka ria chian em awangin ka thin lunga na hle ani ati hial ani house record a mu theina om anu let lo phei chuan assembly atangin an chu atur thu a soi nge a Congress party point tra anti lo thu soin resolution du lo zongin vote an pe a amai ro chu khatila sarkar ruling party MNF putlu ani wangin resolution chu an pass ta tho ani Indo Myanmar border fencing tura sen thala du na chu voi ni kanuna MNF ten assembly an pass to ni chu amai ro chu Mizoram state assembly thutkhom nikum nisam February ni som nile pariat sang ni som nile palia chuan official resolution pulutin Central Sarkarin Free Movement Regime FMR chia atumle border fencing kalpuitum hi tha kan tilova tilo turin kan ngen ani tin official resolution an pasta a amar chu voina chuan kumkhat aliama engtin ngen bozi pa kan chelo Mase kan chief minister dilikal ho chuan border fencing hi central thuania state in thulena kan nei lo ati tadai maya operation an ni lai kumsang ni le pakhat le sang ni le pasaria MNF unau tena assembly resolution an putlu ado dal dan nen khachuan ai nang dalo le ani khangun la ya thu soite ache dan te kha assembly record a oma proceeding a avangai ome mo kati wona kan chief minister ina operation an nilaya border fencing adu lo ji a pui de kha alung len kha khle in ka ria angai omani wona hian in ria dangin congress party a local kania hemi chungchang congress party din munifia takin qatar lang non le duani Mizoram Pradesh Congress Committee Constitution buwa chuan kan article panina he pol thil tumteti number palina heti hian ain ziaka kan du wang ni lova mizo na thak chi sang te ro ge na sang noya chendara omte hi India ram chunga ro rel na pakhat noya dale dan puina phal thei sang ber
rural na autonomy with special safeguards nei hei hian financial autonomy a huamang ti ani chu wangin Congress party chuan Indo Myanmar fencing le free movement regime ti topi kan du lo topa kan du ngai don bok lo ani ti vana hian party awin ka soi du ani kan mangan le har satlaya intan puiton thin kan nia heng te kan ti tura kan ngaya kumsang ni le som le panga Myanmar rama chin state a apik takin kan u naute tuilian le leimin nasatak antor lai te pokhan India sarkarim ti nain kumsang ni le som le paruka chuan kan chief minister bulal than hol chu heng kan u naute omna ko sang sang yaguna te tahana te kalemia wa te kam patate let pan chonga te kanana te akala atloa anhar sanate amuna ena hemitumian kepo kakal veng he ani anhar sanale mammo tam takte jinga tuin tu le tuilak na turte anin hukom na tur holte in fiamna le thil dang kan theyang ang siam na turpo chan puina Mizoram sarkarin kan pengheng he ani chuwangin India dan puin noya in unaw na le in pum khan na thazok nei dura malak zel hi Congress party du dan ania hemiti chuan op thei chi reng chu Congress party adu lowa ado dal zel don ani voina zoro pultuma free movement regime ti top tu lo na le Indo Myanmar fencing nei tum do dala program hi Congress party chuan tha atia a supporta a thop tatani ti ka soinon le du ani kalome